rimanakuychik Chihapta. kaqta ari kay rimanakusunchik chihapta kaqtaqa yupa allin ñuqanchikkunapaq kay musu sipaskunapaq qhari musukunapaqqa ñuqanchik kay etapa de adolescenciata pasachkanchik chay etapapi ñuqanchik chay munanchik rikaw huk maskanchik huk kuyayanata huk kuyayanata ñuqanchik imapas pasasqanchikta sasachakuyninchikkunata acompañawananchikpaq chaypi ñuqanchikwan hanantaw ñuqanchik chay kuyayananchikpata riqsinchik imam sasachakuynin imakunaman guston imakunata pay munan chaykunataw chaymi chay etapa de enamoramiento chaypi llumpayta hukun frecuentemente chay rimanakuyninchik iskayninchikpaq Chay parejapi llumpay importante chay rimanakuy mana imapas pasananpaq chay por ejemplo desconfianza kan parejapi iskay parejapi rikaw kuyayanaykuq chay kachkan riki chay llumpay primordial kanan chay respeto, confianza imanaspa para manapas engañanawan confianza quizá imatapas willanakunapaq rikaw chay respeto ñaqa iskayninchik respetanakuspa yachakunanchik feliz imapas chay mana katinqa chaypi kanja riki chay homicidio wañuchinakuypas rikaw mana frecuentemente mana rimanakutinchikqa chaypin kachkan chay pichqa frecuentemente wasipi rikujun chay peleakunapas riki chay comunicación impositiva rimanakuy impositiva chay rimanakuy impositivaqa kachkan riki chay huklawmanta hamun huk enamorado riqsinakuruni riki chaywan chay huk costumbriyuq ñaqa huk costumbriyuq mana tupanchikchu mana allinchikchu riki allinchikchu iskayninchik riki chay peleakusun dejanakurusun casarukuspa divorciumanña chay mas sufrin divorciopiqa sufrin ña riki chay wawakuna karutin rikaw chay hukninta ñañacha yuyaykamunqa ari kay qhatiqninñataqmi rimanakusunchik extremista kay rimanakunanchik extremistapiñataqmi o sea hawakun ruyaq y yanayaya imanasqa chay kuyayananmi chay huknin parejanpata imatapas mana allinllata hawan y payqa imataq nishka imanasqa llumpay tarde chaymuchkanki llank'asqaykimanta imanasqa qaqa piñallaña mana chaykuna kananchikqa ñuqanchik primero qhawaykunanchik imanasqa chay piñallaña kachkan imanasqa llank'asqanmantapas tarde chaymuchkan quizá problemaku sasachakuyninkuna kachkan chay llank'asqanpi piñallaña kananpaqpasa chay hapiknin kachkan comunicación encubierta chay comunicación encubierta mana riki temor ni kan mana confianza kanchu chay parejapi riki iskayninkuchka mana rimanakunchu allintaqa mana kanchu chay por ejemplo nimanpas quizás wiksayanakunapi chay parejapi riki chay pensamientowan riman riki parejaman quizás manapas chay sabes wiksayakuruni nispapas niman quizás payqa niwanjapas rechazarawanjapas dejarwanjapas chay miedo chay temor kan riki ñuqanchik ukupi mana confianza katin chay parejapi rikaw chay ari kay qhatiqninñataqmi comunicación crítica nisqanpaq hinay comunicación crítica ñuqa huk ejemplota nisqa ñuqa kuyayanayta imatapas sasachakuyanta hawasaq imapas fallallanta hawasaq hinaspa ñuqa criticasaq juzgasaq qanqa manañam kuyawankiñachu puntata hina qanqa manañam chay kuyawasqayki amor kanñachu puntata hina nispa mana ñuqanchik hawanchikchu imapin fallachkanchik tal vez ñuqanchik riki fallachkanchikqa chay manaña kuyayanay kuyawanñachu puntata hina tal vez ñuqanchik wawapuruspanchik manaña arreglakunchikñachu puntata hina manaña chay sumaq simpasqa hacha manaña kanchik ña ganchuchakunata hinakupanchik manaña chaynañachu fiesta umallañata purichkanchik chay manaña chay kuyayananchik kuyawanchikñachu puntata hina o tal vez piñallañapas kachkan o llank'asqanmantapas tardellaña chaymuchkan tal vez problemankuna como familia kan wawakunapaq ñuqapaq mantiñuwananpaq mastaña juslitapas munan hinaspa manaña alcanzanmanñachu chay hapikninmi kachkan chay comunicación interpretativa chay total ñuqanchik riki parejapi o qharipas o warmipas piensachkanchikman malta rikaw ñuqanchik umanchaypi chay pasarutin chay llanka trabajunpiqa engañawachkanchiki hukwanchikpi kakuchkan nispaña chay mana allinta tapuykus chaytaña piensachkanchik ñuqanchik quizás trabajumantapas aburrisqa cansado chayamutin riki chay
ña chaytataña ñujanchik piensaykunchik mana allintaña riki chaypaq mira kachkan iskay pawtakuna lliw pichqa pawtakuna riki chayta rimasunchik mana negativo mana allinlla riki chay parejapi chaypi kachkan chay mana uyarisunchik yachasunchik uyariyta riki hukninñataq como rimanakusun sinceramente mana mana allinwanpas riki chay kachkan chay uyarikusunchik allinta primero uyarisunchik parejanchikta imata rimanja chaymanta ñujanchik akutasun chay ima allintapas quizás rimarunja riki chay ñujanchik chay ima problemapas kachkan primero chayta uyarikuspa chaymanta ñujanchik rimariykusun chaymanta iskaynin riki parejaqa lluksirunmanku chay problemanta riki chay hukninta rimarikun ñañacha. Arica, hukninpas llumpa allinmi ñujanchikpaqa comunicación asertiva. O sea, ñujanchik comunicación asertiva kuyayananchik rimasunchik imatapaq ciertuta, kaqta, chihaqta, mana chaynapi ima discusionpas kananpaq. Chay comunicación asertiva ñujanchik rimananchik imatapas seguro ñujanchik seguro kananchik kay rimasqayqa chihapmi, allinmi, kuyayananchikmanpas rinanchik chihapta, kaqta riki. Chaypaq riki kachkan kimsa formakuna chay comunicación agresiva chay huknin comunicación pasiva hukninñataq comunicación asertiva chaypin kachkan riki chay comunicación pasivapi chayka mana no mejor dicho agresivapi mana uyarikuq huknin alto vozninwan huk almi vozninwan riki rimarun hukninpas contestarun chayna peleaytaña hayakuypunku kaypi hawasqanchikpi hina riki kayna parejakuna o hermanakunapas riki kachkan comunicación agresiva mana uyarikunkuchu chay peleasqan huk alterakurun hukninpas alterakurun riki pasaykusaq ñaña chayman hukninta. Arica, hatun ñaña comunicación pasiva. O sea, chay comunicación rimanakusunchik pasivapiqa manaya hukninmi iskay rimanku hinatimi chay hukninñataq kurun hinaspa ima rimasqanwanpas mana seguruchu imatapas rimashkaq huknin ganaran hawasqanchikpi hina kukurayachkan hinaspa mana chay rimasqanwan mana seguruchu hukninñataq ganachika manam chay rimasqanqa allinchu mana ñuqapa rimasqaymi allin hukninñataq mana valechinchu imam rimasqanta chaymi chay. Hukninñataq riki kachkan chay comunicación asertiva riki allinta rimanku riki seguro kikinmanta puni ñuqa rimashkani allinmi ñuqapaqa rimaqa paypas hukninpas ñuqapas chay allin comunicaciontaña riki apanmanku riki manaña discusionwan allinta ima problematapas allinta riki arreglaykunmanku chaymi kachkan riki chayta akutaykusaq mensajechatapas kuypuchuwan riki ñañayay chaypaq riki Ari ñaña chayka hawaykunchik riki rimanakusunchik chihapi kaqta rimanakusqanchikwan pani chay llumpa allin ñuqanchikkunapaq adolescentekunapaq ejemplokunatapas hawaykachinchik kay kunan matrimonio papanchikkunapaq mamanchikkunapaq tal vez abuelitunchikkunapas mana allin rimanakuy kachka chaykunapi ñuqanchik allinta rimanakunanchikpaq. Chaypaqmi riki allinta kaymantaya rimariykusunchik papaychikwan mamaychikwan abuelitukunapas o tal vez hermanokunapas rikashkan chaynapi riki chay problemapi kachkanki chaytaya ñujanchik consejuta hinaya manaya mayoryachu menoryachu consejuta quchuwan ñuqa cualquierapi yachaqa quchuwan riki chayta allin vida apanankupaq riki manaña chayka kanan violencia a la mujer manaña hukunanpaq riki chaymi mana traumación kananpaq wawankunapipas chayam rimariymi ñaña. Ari ñaña chay hinapiqa practicasunchik kay comunicación asertiva nisqanta rimanakusunchik asertiva nisqanta Chay nispayqa niykusunchik comunicación asertiva. Pay ñuqaykun kachkaniku riki kay yachay wasi San Francisco de Asismanta ñuqanikun rishkaniku kay pichqa ñijipiña promocionpi hinaspayku ñuqayku pay niniku ojalá kay musu sipaskuna qhari musukuna hawaykunman kay video ruwasqanchikta pay.